Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шекербек Адылов агабызды жаныбызга чакырабыз. Аксы районунун Ак Жол айылынан болот. Шекербек агам, келиңиз. Шекербек ага, кандайсыз? Оң жагыма өтүп бериңиз. Сиздин атаандашыңыз Абдивали Акимбеков. Элтер телеканалында иштейт. Айтыштын ардыгери Чоң Алайдын уулу Абдивали акени биз биринчи чакырбай калдык. Кечирим сурайбыз. Ушуна жазылып калыптыр, бирок мен ойлойм эки агабыз тең мына эми жакшы айтыш куруп берет деп. Кол чабалкап эки акынга дем күч берели, ардактуу көрөрмандар. Allah'ın bergen önörüne şeken al jetkençe tөгөлүp Azır emne bolot kim bilet anı mаңдайга жазганынан дой көрөлү Anık desi kaşыңdаңы kalkındın alakam менен jönörüp Ey şakege gezek bereli şangdantıp şangdıp karaçı aytıştı şanga bölür Hasanbaydın jayınanın akındın barı toluptur Akındardın kadırın ala toluptur Türünün Hasanbayımdın tökmeler mundanı toluptur Tökmelerdin kadırı karaçı to'menen birge boluptur Emi kaysıl akın tuş geletti valladan mınanı suranı valda joluktur Joluktur desem karaçın ordolu boştun jerinin Çoң Alaydın törünün mına key Abdikem özü geliptir Allah Taala beriptir Abdikemin janagı jaştarday bolup toroboyum Jamandığına joloboyum Hankeni sizdey bolgun asılda Barktaylıdagı saktaylı Aldağınday karaçı 12 degen jasunu dağı jamı dağıdan 12 jolu çaptaylı Hankenin Abduvali'de yakında rast bulup jattan gezinde Dağıdan bekim saktaydı Atalargan bulanganı salttı balдар ulap jatpayбы Bayırkılardın önörün muşintip balдар menen saktaylı Bal dildi bergen kudayım Teң Allah'dan mınan özüňe şekeri tögülgönsüp jatpayбы Emi tögörökte toptolgon Argimdin oyun ar başka Ey korkma ölen gırday bir Şekerbek karıvın turgan bulçakta Albaysın can başka Aytılım Çoң Alaydın jerinin Abdike Torulganı geldin be Je toroyun dep geldin be Soğuyun dep geldin be Je soğulganı geldin be Ayçıçının Abdiken oşul ayta turgan belginde Al aytarım menen oşondoy Alыс jakta kevim jok bирок abıken açığın aysam çınında Korku turgan jerim jok Жөн gana sıylap jatamın Oң kanat menen sol kanat içkidege Kırgızdın bütündügün saktagan Azırkı keste sen özün oşul içkiliktin tыңысың İçkilikten çıkkan bir keste Muna tuyak menen oldu niyastın kazalı sыңırısың Oşonduktan özüңdü bağlayın dep turamın Jakşılıkın Abdike karayın dep turamın Abire kurulgan keste doğulbas Unçukpay turup oğuzun bas
Soğulgan keste doğulmaz. Abdike sosboy turup ozunmaz. Bul degen diktin eken belgisi. Kanake yandan abdiken aytar eken elime. Buna kısağa okşaman ergişi. Alışsan da Şekerbege bir koyluk naktan adım var. Aranardan aksakal uşul Abdüveli karın var. Karın var yerde karaçı, kakşansan inim barı var. Uşul aytış ulanıvı yer yüzüne geçseken. Yeti duvan cergesin baldargan ayçu bir tilek bular aylantırıp ötseken. Жалғыз эле туугандар боргорун бишкек каан эмес. Бул айтыш тек Кытайга чейин жетсе экен, венгерлер ал жерде өткөрүп аны кетсе экен. Айланайын Шекербек бу Токтогул менен Барпынын Geçegin alıp kalgan savagın tuğan bay menen aşıralın alardan alıp kalgan kamçımın. Sendelen oşol bayağı sıylap ırdap jatasın. Alan sıylagansı palpele çında vırdap jatasın. Kokus karaçı koma yerden bilgispey kayra vırdap jatasın. Ey koltuğuna düşsem men tumçukup kalmayın dep kokustan sayra vırdap jatasın. Abdiken özün aytkanday bayrıtın önür öçpögün. Karaçı basıngan sayın göktөгөн. İlgerkin önür öçpögön mintivilengen sayın göktөгön. İyilgen gesten iyilgen bürok çıkkan emes çiğinden. Oşo çiğinden çıkbasan eken de baytı vırdap jatasın. Momундай uyuşturgan jaş baldarga aldagınday sözüңdü kalpı vırdap jatasın. Aytış degen çınandan alamga getsin paralıp. Aytış menen karaçı, aytış boldun arkalı. Özüң dagın uyuşturgan aktangday oşol arkalı. Mına ke kançalar çıktı jaralıp. Andıktan jaştar degen jaştarda ösüp jatkan uvaga. Dağı da bolsun aldığa göçüp jatkan uvaga. Janan özüңüz Abdiken abetke çıkıp aş yedin. Aş yegenden kiyin tüzelen aytışamın bas dedin. Taşkent iski aş yedin. Andan kiyin karaçı tartışamın bas dedin. Göğsün açtın oşondoy jegeninen bilinet. Baştın kanday ekeni degeninen bilinet. Aleme kurultay folktun kanday ekeni janağı kemerinen bilinet. Kanday bolsoldan Abdiken oy çügürüp turgan karaçı aldağı kızıl tilden bilinet. Вақыт болып қалды Абдуәлі әке. Уақыт болып қалды ма? Қалыстар тобы. Bir жауап беріп қойыңыз, bir жауап беріп қойыңыз. Тура айтасың Шекербеге, залқарлардан бата алып, ақтаңдайды ат қойып, атын ықтап чақ қойып, айтышты баштағандан біз елек. Аны алтын қомысқа aylandırdık çınında. Alemi bugünkü mına karaçı zaman bap kılgan baldarın. Bizdi jolup durdun uyumga. Momunday aytıştın özün bilesin zamanındın zalkarı SSRL artiste. Bayağı Bolat şamşıyıp oştu baştamını berdele. Baldar ungusun ulap jatpayba. Jaştar bilip kalsın dep bunun sırın ulap jatpayba. Ey uşul aman bolsun jaş baldar. Bayağı karnın buğunurdap jatpayba. Barakelde Şekerbек ава, Абдуәлі әке, чоң рахмат сіздерге. Чоң рахмат, мен Абдуәлі әкенің қолын өзгөчө карап коюн. Биздин атағы чыккан далайдан, өзү келген алайдан дегендей
жаштарга, биздерге, жаңы муундарга мына биз барбыз, биз учугундулап кетчүбүз, берчүбүз биз деп алыстан атарып жолгарып келип туруш Абдыбал экебизге ыраазычылыгыбызды билдирип кол чаап коштоп, сизди узатып коелу. Ордуңузга чоң рахмат. Аман болуңуз, бар болуңуз. Шекер баба. Как всегда красавчиксиз. Тыпыйган красавчиксиз да. Кыргызда сизде тыпыйган красавчик жок да. Кандай отурасыздар, туугандар? Маанайлар жакшыбы, айтыштар жагып атабы? Эми мына даамына келип жеген тамактарыбыз аш болуп, мына эми кулагыбыздагы баш болуп турган учур кез окшойт. Ар бир сөзүнө көңүл буруп, айтайын деген сөзү туугандар, Мегакомго дагы бир жолу ыраазычылык билдирип койбойлубу? Ортого чоң казанга жанакы тыйын дегенди мени салып атат. Акындарыбыз ошо менен кошо күүлөнүп атат. Бизге дагы шаң тартылып атат. Мегаком компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Спасибо большое. Чоң рахмат Мегаком. Шоро компаниясы 1992 жылдан бери, мына туура 29 жылдан бери кыргыз улуттук суусундуктар дүйнөлүк бренд кылып айланткан бирден бир мактана турган, даңктана турган Шоро компаниясына табылды. Акебизге өзгөчө даңк жана рахматыбызды айталы. Жана бүгүнкү айтышыбыздын банкы бул Бакай банк. Караңыздарчы, бардыгы төпкелешип, баары бирине куп жарашып, мына банктын аталышы дагы Бакай болуп чыгып атат. Кол чабыңыздар болсун биздин өнөктөштөргө. Эми мындай болот да туугандар, мына илгертен акындар ошол жанакы мен айткан сөздүн, көөнө сөздүн, ошол жерлердеги болуп аткан окуялардын, кубулуштардын алып жүрүүчүлөрү ошону жерден жерге барып, конуп, көчүп, той топурларда, жакшылыктарда байга айтып жүргөндө, мунун бардыгы акындарды биз ошол контент деп атпайбызбы, азыркы тилдечи контенттин алып жүрүүчүлөр болгон. Эми азыр контент көбөйүп кетпедиби туугандар? Контент телефонуңарда контент да. Instagram болду, Facebook болду, анан YouTube болду. Ошон үчүн мен ойлойм да, ошо акындарыбызды бара-бара ошол дүйнөлүк контент мындай барып баратканда, биз ушул жерден тайбай акындарыбызды дүйнөлүк контентке кошуп коелу деп атабыз да. Кандай дедиңиздер? Ошон үчүн бизди YouTube каналдан көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүзгө саламдуу байларды жолдойбуз. Жанакы бармакчаны басыңыздар, лайк деген сөз экен. Анан эмени коңгуроону басып, подпискалардан кылып, Курултай Фолк деген эмгек жамааты жасап жаткан жакшы ишке сиздер дагы күбө болуңуздар. Бизде өзгөчө миграцияда жүргөн, алыста жүргөн кыргыздарыбыз көрсөткүчтөр боюнча YouTube'да аябай жакшы көрөт экен. Ошондуктан бүт залдын атынан, бул жактагы айтышкерлердин да, акындардын атынан биздин жалпы чет өлкөдө жүргөн мекендештерге саламдабай жолдойбуз туугандар. Айтыш көрүңүздөр. Бардыгы сиздер үчүн. 14-жұптун чыгаар алдында мен Шекербек акем менен Абдыбал экемдин жеңүүчүсүн аныктап коелу. Абдыбали байгебиз жеңүүчү болуп аталды. Кол чаап коелу. Бул кишилердин аралашып жаштарга сөз айтып турган жакшы.